ari mu rukiko mpanabyaha mu Buholandi. Mohamed Said Abdelkani, umuyobozi w'umutwe wa Seleka muri Central Africa, hakanye ibyaha akekwaho gukora birimo ibyo mu ntambara n'iby'inyoko muntu yakoze muri 2013. Tukivuga ku butabera, ejo ku cyumwe muri Libya habaye urubanza ruregwamo abantu 46 bashinjwa kuba mu mutwe wita leta ya Kisilamu. Bamwe mu baregwa bakomoka muri Libya, Tunisia, Misiri, Algeria, Maroc, Jordania na Sudani. Misiri niyo ifatwa nk'ejo hazaza h'urubyiruko ruturuka muri Sudani. Ibi bivugwa n'urubyiruko ndetse bigashimangirwa n'umuntu ufite ikompanyi y'imodoka za bisi zitwara abagenzi, wemeza ko byibuze abagera ku 500 bambuka bajya mu Misiri buri munsi. Ejo ku cyumweru, Eliud Kipchoge ukomoka muri Kenya yaciye agahigo ku isi yose ko kuba wa mbere mu marushanwa yo kwiruka azwi nka marato mu Budage. Yakoresheje amasaha 2 isegonda 1.9. Abakobwa wahize abandi ni Tigiste Asefa ukomoka muri Ethiopia. Muri Senegal, abakora imikino ngororamubiri bagera kuri 600 bari mu byiciro byose by'imyaka bitabiriye irushanwa ryo koga, aho ababigize umwuga boze mu ntera metero 5200, abasigaye bakoga metero 2500 nyuma y'imyaka 3 ridakora kubera COVID-19.